Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Tang Hadien Phra Bnai bakaladon hakaliang sensyar ka Executive Committee jong ka Khadc Autonomous District Council hapo ka Jelam jong ba Teiñwell Dkhar kom Chief Executive Member hak arpo trek mentau naiweng arajar kat khandai kani ke isi kala Khyllem no ka jing Khyllem no kani ke isi ka dei Hadien bakaliang persya nadu ka sngis dang jong kani ke dorbar telang kalawan ra ya ka no confidence motion Hadien bakam dan show ka jing syania ya kani ke Executive Committee. Wat lana kaliang usong kenor ke yang terbar jong ke KHADC. Ula bos ngi banonra ye ke jingi tunjuk bor, ha ka sngi ke bakhaddo jong ni ke dorbar tlang. Henry tang ha ka sngi ke babot pan, kata ha ka arpo trek lawan ra no ye ke jingi tunjuk bor. Da ka bapelong ye ke jingi tap vote. Bat Hadien beradap khen ye ki vote. Lapau ba kata rajor jong ka jingbam syania show ye ke ni ki isi. Namar number jong ka jingbam syania show ula palat ban ye ki badan ha kaliang persya ne kaliang yate. Hadien beradap nyau ye ki vote baro ki barang kersan ki isi ki dan khat sangon kat ba ki bam kersan syopat ki dan khat sangot baro masuk ki grande masuk ki wala tan si kalau ba ni ke dai apa ni ndo ta te but hoy ko boleh election kana election ni ma dia bayu ada bicara jiran mampu kalau kita ni dibuat macam ke jisuri kepala nasi kepala tak aku jisuri dengan dibuat macam nak social media supaya kalau buat dia ni dia kena kayak orang cakap aku berubah constitution kerana dalam exercise berbaik kali dia ini kali buat nanti ada dia juga dia nak semua mati nasional di memang berbicara bersih aku dah ada kayak bagi semua orang semua dia tebak yang sejak kalau dulu dia dalam proses macam ni buat lagi District Council, but bakin itu berpercaya, ya mereka berpercaya mereka confidence in Soha, bandit, ada nose, ada box nose, baki basuh ya berpercaya, ya ke MC, in Soha bandit ada ice, but negara kita makin strong lagi, nomedi, tan ibarat dua mana strong nak lihat nak orang lihat komoditi. Hadien mengadakan golf rutin, ialah box number 1, misalkan anda bagi kita pergi bola terkait insya Allah main box. Bagi itu ada box number 1, nanti minha antara kita lihat
but sometimes the one on the main box, kamu berada the eyes, ayus, kamu di nose, bangsa kamu di bawah. Jadi apa mereka nanti dapat berbagai hal sisa. Mountain atau di sini, dia pakai exercise yang berkuat dia, menerangkan agensi. Kita ni lihat yang berkuat agensi yang disana. Mungkin, tapi lihat ini kamu tidak pun yang proses. Now we rules 21, we rules 25, we rules 61, we rules 70, and only number by convention. I will stick as per the regulation. Ini kalau siapa yang follow convention, follow tradition, kalau orang yang dikuasai. Kalau this penamaan yang convention itu, penamaan as per rules. Pada hari ini ada penamaan siem nama difference. Dkhar di kami itu semua Islam. Nanti yang saya Mr. Chairman, sir, point of order. In basically the rule 61(2), votes may be taken by show of hands or voices or division, and shall be taken by division if any member so decides. Ini yang kata ini. No. If any member, Mr. Chairman, sir, the court should be, the city, the official people are received, the expression of desire, the method of taking votes by division. Sir, in inviting a reference to the subject cited above, in regards to the no confidence motion moved by Shri Ramkhandla, leader of opposition, I, the undersigned, want to inform you that I desire that the method of taking votes shall be by way of division as per Rule 61, Sub-Rule 2 of the Assam, Media Autonomous District Council, Constitution of this Council Rules 1951 as amended. Kindly admit and consider this. aku mengalami negara yang baru ini itu, kamu kita bisa pada negara yang kita. Nah, Mr. Chairman, ini kurang mereka ruling kecuali. Tak kelihatan the rules. Dari disuruh bahan ini pada lupa Hadien, Hadien kita sisa. Dan kemudian di mau pada mereka kasi. Ini lebih member dalam sebuah pada ruling. Tinggal desain Ani nama sekarang terus agensi dan desain dan ikhlas dan itu berkenaan pada sosial. Nah, belum keren ya kalau beri pasir sebab dan dia ini balada macam menaik bukan mana baru menaikkan pur bayar asing. Benar lada kita mana yang sosial mentre bagian manusianya manusia ini sulit. Nama ini yang nama saya, nama kesalahan ini. Dan gambar terus dulu. Mau dari sekret malah. Kan siapa ini masih sekret dia? Di balik itu, pelada kuat bertempat. Dia tempat dia masih nama saya. Nama kecil ini dia masih nama saya. Kalau dia kecil ini dia masih nama saya. Dia lebih sama ini dia masih nama saya. Ini pasukan mengenai hari ini. Oh, kadang terus balik sekret malah. Dan lain-lain siapa? Film berupa experience belajar kita terperkat. Kan lain bagi kita dalam show tujuan kita juga persiapan kita sini yang kita sini ada kita tahu lagi. Tahu express di saya. Bahkan itu kok mau bilang ini dari rules. Mengenai ini kalau nilai anda atau district council dari pasan yang itu yang system bukan ini assembly parliaments. Jadi bagi desain apa desain apa. Kata ada pilih dari members. Bagaimana member rules kalau ada issue design pass before voting or before the paper minutes no resolution. Dengan please we are guided by rules. We are guided by the Assam Legislative Council. Go by rules one after another. Then please raise your point so that I can clarify everything. Kita belum ke main jadi share. Nah, setelah mengelola ketika film tentang registrasi itu kamu.
saying about today, introducing back, there's always a concern. And in Rule 61 column, the names of members voting on either side shall be recorded. We want that. The names of members voting on either side should be recorded. So, hari ini kita kata di Bomsa. Ya kan ni kalau Bomsa kita kata di MDC, use daga proviso jom Muslim. Hak proviso Muslim kita akan notwithstanding in Rule 61 of the name of the NC is not divided. Go by Rule 70 voice. Rule 70 voice. Okay. No way out. We don't have happening start. Means situation is blocked out. But during NC, there is no subvention. And the Rule 70 voice of Rule 70 akan saya bangunkan saya. Okay, nama keluarkan Joki Barat Dewa. Ya, betul. Terpenting lagi. Kalau mana semua apa pada Dewa ini levelnya saya, kata Indonesia. Now, we are the guests in rules of law. We are governed by the national mechanisms and rules. Also, provided that notwithstanding anything in Rules 51 of it shall not be necessary. It shall not be necessary to record the names of the members who support or oppose. I have to get it. What pun I get action to have verify untuk license di council atau police station, what the opposition party akan Position itu penting sebab parti itu. Mr. Chairman, sir, kami menjaga bernokshan, kadang dan kita tarik kepada CDB dan ini nanti kita subang, Mr. Chairman, sir, walau kadang dari datang kita Indonesia, namda Indonesia, apa sih ini kuat kita. Tidak problem kalau dengan nama ando against it. Ada orang saya terus akan ada ini. But how the rules is clear, now I cannot go against it. It is not necessary. Haka provision the rules again. They must not make the rule. Waktu itu larangan kita tahu, kita tak manage the rules. Kenapa yang sama bersama BSP nanti orang tua askar. Dengan please Bnai, ngapai ya aku ya perusahaan, aku kira alju. Bila saya jangan lagi menjual konsen itu, ya saya renung bangun pas utulan ini perusahaan. Kalau saya bangun, dunia dengan kerja di perusahaan, sorry. Kenapa kalau ini Hadien mengaku rules baik? Hadien mengaku so many particular experts. Hadien ini akan lebih baik. Kenapa ini seluruh hal bangsa dan pulau mereka orang itu. Kita tentang Islam dan yang suami kami in Leicester, betul-betul in Leicester Muslim. Okay, now we should be joking, your direction joking. The ruling was so not pass not pass in party paper, they don't know the opposite. If I have signed it, you have to follow paper. That is only for election. For election purpose, as per the American yes. Ada kami mampu baca dan pada dokumentasi. Ini hari ini mampu. Please, last comment. Kita
Excuse me? No, Minggu box level, Pak. Persyaratan. Tapi kalau ini bikin, ya, ini bagaimana dia bisa menjadi juru lagi di situ. Bu aja. Tapi bu harus bu benar. Terus yes, mulai tik clear pak terus, belum lah clear pak. Haka yes, terus. Tinggal lihat. Kamu saya juga apa? Kamu saya. Titik apa ni? Titik apa? According to the rules 35, the chairman or a person acting as such shall not vote in the first instance and shall have and exercise a custom of vote in the case of equality. Kamu minta exercise mana mereka? Saya terus. Kenapa sama itu? Dengan berai. No, I have to go by this. Not only do so for Hadien, the Shah rules it and do it. They will have some Shah and Naman. They are a cepat, walau yang lain, menawan vote, tak untuk sendiri. Dengan try and step part of the vote, and saya tidak pernah. Itu ada. Kontrak atau berikut mana? Kau lihat kan? Silakan. Hadien berlebihan. Berkumpul aibor ada rule 61.3. Apa benar? Bagi Pakistan yang motion, eyes, hilang Khadc. Bagi Pakistan yang motion, nose, hilang 40. Kekum tak kum karul
22 Sokuwan. Apa pernah bagi Executive Committee, apa kajian bak Teiñwell Dkhar kelas Khyllem, yang loss dari conference untuk ye. Kartu baru apa Sokul 2, baru 20, Red Rule 10, 32, 33. Apa pernah banyak action yang usia dan belum ada apa Bnai berbagai arah Bnai por berbagai. Yang dinominasi dapat di bersama House Secretary Hasna Dkhar berjaya. Mensi jong advisory Bnai belum ada Bnai. By institusi hagapor Khadc Sipawa hagatai sejuk persi. Taisi pada Khyllem, the House stand adjourned till 22nd November 2019 at 11 a.m. Bansupan kemau ke kenhun jong ke United Democratic Alliance. Kalawan ha ke bor sencar ha Khadc Autonomous District Council. Hadien ke jingi senrap lang ki Southly ki sengsan pantai ke jela. Bakentop ya ke United Democratic Party ke balajab nyongot ki MDC, ke National People's Party ke badan nyongot ki MDC, ke Hill State People's Democratic Party ke badan arngot ki MDC, bat ke People's Democratic Front badan uway MDC. Kat baki arngot ki kertong klem sengpan ki bakersha ni ke kenhun ki kentop yu ba lambor malngyang na nong krem bat uba latep lang khar kongor na nong tmai. Ka jingian moi jemput I jongi kisah increase reini kong le kiong ki badan hapo isi kinio kambon ki banggan hapo isi ki pekerjaan ki kinio kata yang ni ki operation kinio kata te komod atau ngi bangdan po isi nimdai ki bami khmat ki baina nimdai kisani ki constituency komod pin discriminate ya upai ba tambangi ngan po isi te kata ko ke dau ko bangi monda nomor nim kwa banle antala dengi tau isi mengi ya berkat nomor ba pima skim te yo baroni nei ba balajet nei ba amprang ba skim ya ki pai ba chung constituency the sujaran khat pi pidon po ke isi pinchimbon no yangi pinleben te kata ko ke dau ka bangi hendai mena ki ong ba ubaroni thok yo sikuro tong san pula kamdai banga thok kolong ba mansha ki ngi tan san pula kini ki baraka ki misi don ne hado ngi le kendo ya uba ya u siam wong kata ngi ladap rai ngimna sipun penkla lata unur ban thok kamot usiam ula keren namne wong ngi le ngi ma bro sipong Kumakalong tawat ki rai kan lo. Kalau komuniti Pak Rining ya kejengerai ngom ndai ningkong di om tang sampula. Oke, tinggi leker Pak. Yong to pe ni ke ski go bang yo nai ki pai ba. Yong ni la de Pak. Ni mla shu betul. Jadi Hadien kumtu bakadon betul ga huriura kisah antete. Sepen kiyo shikro. Pi kata gadol kelak dan lupa ke discrimination. Tekum bakaran ki member mana iba pol isu aidau yang ba kita ki member. Te balai pim nang ai la ki balap ya. Gidan lai pungut ki si uwei argut umbiang balai pim kan sitom ki balap ya. Hang la le kendo I markhmat mau ba pol mau ni kwa ban kan te ga pului nang le te kat badon ni jinga rap. So ha se. Tu petangin pa dia. Kata ke nim saya shom meeting. Mano banyalam kamat barok hai kita ikat sangat ni saya rai yono ubai biang tam saya je leader Kamu kebasya kamu tinggal lang bat tu kan kat sangat. nomor kendai ngut ni pala tahu isi na kan bala na le ban pensau ya ga jisu jonga ka ba ni ko ki len ki option don ki jisu te mo barong ba nanong withdraw te ga I no akar ruling joki Mr. Chairman te ko mi long sip of tong dengan ai ke dei ngo ino akar ruling joki Mr. Chairman honorable nominated MDC ini katu nang akran ya ka recent order jong Supreme Court ka pendu bor ka District Council ne bang yo I mene ikdau ya katu ka affidavit bagi file arja kanrio kum tu banyalam baklay pat ba kalong tu baklaw ha namar ba hadu mentahi nyo I ba kimpat file ya ka po ka review petition ka special lead petition for Supreme Court hak bay day bat ka jing pendu bor jong ka
Supreme Court ya ka District Council hanor udo yo. Untuk amnano menjadi yang ba kalian jungi yang ban hapai tu lop no ya ki masno bat nong dai kata lu bilang baklai ba ben tadi ne de si la tuna kali ko ka ting no kata du tim tambah ni kurang ke bang dai kedai ba ni ong ke jumut tonga kelomba nong kita ibalan tadi dai basil ko lop ki ada mengi council member ngimna ban yada ki ngimna ban pet dan ki te amna jumut dai hai ba bendo pat ya lam ta koi kerkom ti yong ta koi kerkom Ang Custodial Amendment Bill di MDC sauna ke chimpora ngatai bisu tu ondiat adis lagi ban take care dengan MDC nanti tangata secondly ngatai kai bagi duit benda apa house nak yang jogi yang yate begini saja ngatai yang benda pada explain mana telinga ka sulung ba after listening to the debate on today no conference motion discussion, I speak with my internal voice. I have to be convinced to vote against this presidency based on the very debate today. Narai nanam don ekano gano, lapan bau menai bon ki aje. Tende ka bangsusi kalau coba bon ki bil jungiru, kisah bon sekretariat tambah ke Phra ba long portfolio. Tende ka jingbut tunga manne ka sulong ba Hadien ba asap hagi dibit doa na kam pension yang bertagi biasa yang itu Dimentah pidon yang menurut semua tribal ini kumu au siam ngana Malaysia kata clear Katungo dipet kerumpi lagi ni kita duduk dari kebun yang besar ini tapi ibu tahu jero lobo fitam balik ngamnot ban koman e yang mentah kasong aga tim yung gini yang nugi ka project kata kasong at the end of the day ngapan perkhat ka interest di begini kumno ka istikom di ka shim di bobon ki issue bada public sama dia siu di syatman ga tu oki mi ga tu na ka benda ka siabi why not convince all the meeting yung baro ka kira dan masnong ki bisa ka ba ko bentuk sya siabi terang na OVP ba at the end party or government fast kan ba interest juga individual dengan tai ka sakoi yung nangyang ni disutui independent sampau kam reflect what it party ru haka siksito kamu we are autonomy, we are independent, we can don banu kono kat kumkan na kumta kita segi bujuni gi bi ni ne laran di raise bagi ki omba ka convention ngamekan convention ye gran kat kumki regulation maginan garul 70 garul 25 ki bobon ki this is the best method hangni kambang ka anti defection ha ka anti party ka marais kamu bangla ya ka mo ya ka bahar mana anti party komunis kata kali jeng lain itu mana biar autonomous body hangte dia kali kummanle यहाँ पर under direction juga hangte यहाँ पर under direction juga party hangni party यहाँ पर exercise ka long lain itu kai ke bakaran jong ba lamphang la ban pha seman haba ho gade ka kamram jong mova ban withdraw ni ban withdraw kuma bin pha au chairman tu ka mo bapli mo ula bakwa dia no what is the move officially ka wando ketang jumpa bla te hap simnya ka jimu di dalam no im lah mon decide that kan biar decide apa dia kami can decide no you are wrong alright no it is not oh toh mana withdraw ini punya kota long term mana nak go for voting dalam withdraw Hakawede bikan ne ban ong ba ngin fimi anti tika e than nama ra bagi adon baro tinggalong intak berobor baro ki EM baro ki khot jang ka UDA ni de long meeting hi matadang suaban long session berobor ngi khot meeting ka meeting jong UDA nata ka executive committee de no kada nginda mi anti than ra ban koi adu ni ko bakan ngati kena hi badan ki bale itu ka cross voting kan kam long kumta de bale poisi kan ni manta mo hangni kadai ka ayu ka coalition ngadon lang naga party UDP SCS PDP ngadon lang naga NPP
dengan imat nak khamat ke bakong sana ke ki party concern ke itu le ngin kaliang jongka UDA ru ngin haban ya mo ni ha bi kan ban ya perhat juga ke bangli ne tang ba ka jing sisha ba kalong tang gawai ba we are always in touch baro hat saung tu ke badan mena apa ngirong in touch ba ni ha biru ban ya perhat ke step ki sim ni sakmat kamut pat ba wisin mila rem ha flu ke haus ni mi no ni pendam kedong no kata te kam dei mo at least ki jing yakren gi yakren meni ha po haus ru ngasneo ba tinda dan tan de phi gi ba don norim hadu kata kata mo ki ba kat ka bagi keren ni lepan syarut ba ro kan de Lakin iba ta politik sepat kadon ni kan gitu. Wah, ndai bagi pej ka failure ndi ke jekwa ek supir gitu. Ni kan bani orang rolling side ya kuat itu dari jekwa gitu. Datang la bang stop. Mo. De henry sempat sim kan dulu. Kumbang lagi orang berbuat ngisim daga boys jong babun jong ngamla ban kan baru kata nama still ke meeting jong kadang ya. Isim bakada ba jong jingram yang ni election ni jadi na nak ini tu Dkhar di badan lang apa kan UDA lagi Dkhar ru kawai nang ta habang ipo ya katai bentu nakaliang jong charman talasi kada jong charman habal charman situ ada charman jadul ulade manong kumno wa ayu kami decision ni kalau mana dekat kami charman ni no long try ke you long charman ban no satai ni te ya ka mon la ne ke jinglong bahasa po jong pri long kipi no ba ni ni charman kin te tim se menin ro dangwan menem step udawan ngi mudur sai pun jalan kat ban ni dan rein la mi ka bu untuk orang di bumtu hunus ke jinglong bahasa po jong pri marhmat la batai bun ya don ringkat ban ni ya tre ringkat nama ro don ku UDA te om dei burun sabar ni ka isi ba ya lam ba form ka UDA te Temanuk ko berkemit nanti ba wa naying hi un persya ay kaying lang jang katar ka syong ki pa start ki kay ki jing siam ko jong kay ki jing snow amat ngampat na snow do hi bagin ya kren ni gi ebro ha hamat jongar ki pat dia kren to hi ho karon ki jing snow ho nyo na ki armud gi MDC namar ki kwa banyo ay gitu ki scheme ban ai si department gi jong ki tay gitu bro khon ong tong nang work out mo om dei bengi ong bai seki em bengi mai ten ring ong ong itu ngi go out kan hatu kan don em ka pisa bila bele mereka don tetto se ngin ya moto ya apps sa kan katugan ni por de bakin simmi kata kung gawai ni kidaw ba dengan singo ba tar pa etan namar kam don ka budget provision ka bangila bele kunta kani bro khoj lang ya bele kunta ni haban adjust na kanika special assistant be Henry ko magalong manta na special assistant ni iba ka among dala lukot kalut tingi orang kata ngin perhat dengan gunu magilat lenti Henry kasyong pat hidi suku ini nam ong syur ni pat kam baro karai jong seman ban ong ba namla ban ong ban withdraw ni ban non withdraw ya kanu confidence motion ke sudah mengata tips yang dia syong kata dengan dia oslo Henry ngala pi basong tu hajan pi oslo ba withdraw withdraw haka baningkong kung withdraw o nga suy ebe haka liberty yung charman so charman te ula pun thu khmot khmat so ai de signal mo ka ulam kren tin wa ai de signal pun thu khmat ngai thu ba kadon ke jimos ngi ha jimut juku te Hadien leader opposition tu las ngut thu ba kamdei krukom yu ukhrem do withdraw ban ai sika rajum charman do so apa Hadien lawi ya ini bahkan doni buku baru nama regino gi bangi kren khamtam naga ruling i kum baka tarajur ka khamno syak bom ni ruling pan tapi baling kren bari kata ngatrai fi bro insafi kata karukom kren yung charman karukom peniat dorbar di urut teng i baka tarajur kan khamno sik ko ya dikata dengan saraja sahihi bro om dei ki kren tam nga kata de henry ni ko sni kum neng kong hi bu syong sipi om peniat manom neutral bro dia kata di malam neutral pun terkasyong penting buat akhlai. Bila akhlai mengalih neutral, henry neutral pat dia kata terkasyong no kan. Yang biang kumar.